القرآن أولا سقرات الموت بشرف القرآن ثقل ميزانا يوم القيامة بعظمة يا قرآن إنك أنت الحنان المنان يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ونسأل القرآن تلاوة صونا أول پیغمبر محمد sallallahu aleyhi ve sellem ruhu baklarına bağışladık. Cemi kötken peygamberlerin arvahlarına fiisamına hediye kıldık. Cemi kötken ata-babalarımız, cemi kötken aziz evliler, cemi kötken kavmi karindaş, tuğan ruhlarımızın arvahlarına. Ana şu taylan aydan ötken cemi kün mu'minat, muslimatların arvahlarına. Hacı babalarımız, hacı mamalarımızın arvahlarına. Kolu komşularımızın arvahlarına, ata-inelerimizin arvahlarına fiisamına hediye kıldık. Allah'ım etkenlerdi rahmat sen. Allah'ın günahlarını özü kesip caylarını cennetten kısım rahmet gelen.